payabak po kay kayungan. At syuta na king Sabado, ning 30 Domingo, ning karaniwan a panawon. Iyabe talo kaniting Santa Misa, ding intensyones ding balang metong kay katamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Gino. Antimorin, iyabe talo karing panalangin tamo, ding anggang doctors, nurses, at sablang frontliners mabilo gayato, asasawop at magmalasakit kay katamo, kaniting pandemya, at ding sablang masakit ami apektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdawon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya. Mr. and Mrs. Alfredo Bonifacio, Mr. and Mrs. Ernesto Medina, Mr. and Mrs. Ursulo Chavez, Mr. and Mrs. Jeffrey Santos, Mr. and Mrs. Florendo Garcia, Mr. and Mrs. John Maya Bie, Mr. and Mrs. Arthur Sanchez, Mr. and Mrs. Rolando Rodriguez, at Luchi Danan. Paraking birthday blessings dari Nemesio Finesa, Kelly Alexandria Garcia, king kayang 5th year birthday, at Lucia Sulit, king kayang 86th birthday. Paraking successful surgery ng Joan Mara Vitug. Paraking special intentions dari Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Chris and Mel Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcila, Priscilla Buan, Briella Hope Lugtu, Oscar Emil Dizon, David Abel Dizon, Nelia C., Mayra Mercado, Seth Tamayo, Marisa Paule, Sid Pediway and Jillian Hilario, Cecil Lingad, Gonzalez family, Liway Aviado, Divina Cruz, Remy at Hermie Vargas, Rosalina Kagulangan, Georgette Anthony Lagasca, Lynn Finesa, Emmy Vito, Irene Puno. Paraking malagwang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Nit Sabado, Agustin Nelson Vitug, Kelvin Kembao, Roy Pare, Carlos Malyari, Amado, Antonio Barrera, Cherry Ann Beltran, Arvin John David, Ensing Kaugiran, Sia Bansil, Myla Cortez, Marlene Quiatoriano, Jenny Yumol, Mauro Vito, Jenny Yumol, Mona Lisa Ginalon, Perlita Tamayo, at Alex Vergara. Ganakantala naman di kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na rin, Hemidjo Lingad, Eugene Vitug, Nestor Camacho, Zanaida Diaz, Chance Marie Merano, Aldrin Puno, Rosalinda Lampa, Antonio Del Rosario, Kenneth Joshua Sanchez, Marcela Paras, Apong Belta, Renato Dimla, Valeriano Puno Jr., Virgilio Cosio, Bienvenido Limson, Ophel Sarmiento, Emiliano Senior at Eustaquia, Leonardo at Leonor, Heriberto at Nicolasa, Esteban, Juan, Arlene, Among Rudy de Guzman, Among Leonard Flores, Among Larry Sarmiento, Among Ocampo, Among Marlon Conanan, Among Herwin Bulawon,
Most Reverend Oscar Cruz, among Jesus Mariano, among Alan Sikat, among Mario Ramos, among Pablo Diaz, among Luis Lagman, among Pablo Songko, Delphine Capitulo Sr., Catalina Capitulo, Zenaida Capitulo, Delphine Capitulo Jr., John Dennis Capitulo, Jeronima Capitulo, Alexander Villaga, Jeffrey John Villaga, Isidro Chancoco, Demetria Chancoco, Agrifino Sampang Sr. king kayang death anniversary, Renato Dimla, Concordia Malyari, Angelita Malyari, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kinakinig po ang panikanak, puning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapaan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay ka antimurin. Kabatid si Santala ng kaya kataang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ika nga lang kasing para lugod at pakaduluking tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ika nga lang kasing para kayapan, akayagum king biye. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ika nga lang kasing para pamamatula king tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may bayang tuto, pakaduluan nakatamat king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasan naging bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Kapurian keka, o Diyos, sa tigpa ng Ginoong Jesucristo, alang sikanan para king kayapan, ay magmula king kasunduan, at alang pangakong manaya king inalok ning lugod mo. Pasinglangan mo ing kasalpantayanan mi, bantanggapan miya ing tipan mo, at ipagkalob mo sana kay kami, ing lugod makatupad, king kang kawutusan. Itiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't, king sulat ng Pablo, karing tao, Filipos. Lalo kong matutula, uling Kristo mi papanaralyo king sablang paralan. Mayap laman o mayap akapagnasan. At manatili kong miyayadanan tula, ngening balo ko king mititimawa kong pasibayo. King kapamilataning kaya kayong panalangin, at ning kasaupan ning Espiritu ng Heso Kristo. Ing masapsap kong pagnasan at panenayan, yapin ing eko sa magkulang king kakong katungkulan. Nune king sablang penandit, lalong-lalo na king kasalukuyan. Mikatmuan ko sanang tetaganalub, ban mirangalya i Kristo, king mabilog kong pangatawo. Maging king beko o king kamatayan ko. Uling nanumopin ing bie, para kanako yapin i Kristo.
Uli na nito, ing kamatayan metong yang lalong maragul akapakinabangnan. Dapot nung king pangakaba ko biye, makarapat kong lalong mga ulagang dapat, eku apipiho, nung isano ing kakong pilinan. Makasipit ko karingaduang bage, masapsap kong boring lakwan ing beiti, bana akong makapakyabe kang Kristo, at iti alang kasimpara kayapan. Dapot lalo namang tutong kailangan ing kumaba ko biye, alang-alang ke kayo. Makapiho ko kaniti, inya balo ko ing makapanatili ko pa, manatili ko pang kayabe yungan, ban aragdagan ko ing kaya kayong panyulong, at tula king kasalpantayanan. Inya nung warit akayabe ra kayong pasibayo, kanita lalo yun akong pagmaragul, king pamibiyayong makayagom, kang Kristo Jesus. Hingamano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing kaladwa ko kakauya king mabiyay Diyos, Ing kaladwa ko, kakauyo king mabiye Diyos. nung makananuyang kakao ingusa king danom amamagos, ban minumya, makanyanyang kakao keka oy Diyos, ing kakong kaladwa. Ing kaladwa ko, kakauyo king mabiye Diyos. King mabiyay Diyos kakauya ing kakong kaladwa, kapilan ke kaya tangalan, kayang lupa, ban kaya samba. Ing kaladwa ko, kakauyo king mabiye Diyos. Kaya belang taong dakal ing balening Diyos, yang kekang inayan. Kabang masayalang kukulisak at pasalamat, ding taong tatagon, king kapiestan. Ing kaladwa ko, kakauyo king mabiye Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ginamanatili aki. At keka antimorin. Pamipasya king maya pabalita agpang kang Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Bisan na yaldo na ning Sabat, may kumbirayang makipangan ni Jesus, king balena, ning metong karing pumuntok daring Fariseo, at pegumasdan ding miyamasamas ding tao. Apagumasdan ng Jesus, nung makanano lang mamili karing luklukan pandangal, ding mapilan ame kumbira. Selitane karelangan iting talimhaga ngana. Nung kimbira na ka ning ninuman king metong akasalan, may pipilinan ing luklukan pandangal. Magkang ating may kumbirang mas marangal kesa keka, at lapitan na ka ning may kumbira keka yung adwa, at sabihan na keka, pabustan meng lukluk, king luklukan mo ing tawang iti. Mipakarine ka kanita, at king pekamara yung luklukan, karin kalukluk. Ing masanting mong daptan ning may kumbira ka, yung lukluk ka, king pekamara yung diling luklukan.
Lapitan na kakanita ng mengumbira at sabihan na kekam, kakaluguran, kenika king kabisera. Mirangal kakanita, king harapan da ring aliwang bisita, uling ing ninumang magmatas may babaya, at ing ninumang magpakumbaba, mitasya. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurihan ke ka, O Kristo. Para maintindihan natin husto ang talimhaga tungkol sa the parable of the wedding guest. No? Parable of the wedding guest. Naging punto ito ni Jesus because nakita niya kasi actually, the context, he was invited in a wedding feast, you know? And nakita niya ang mga Pariseo ay nagsisiunahan para umupo sa kabisera. I mean, the presidential table, no? And the seat of dignity, yun ang pinipili nila. Para maintindihan natin ang parable na binigay ni Jesus, let us first examine yung background ng mga Hudyo. Kasi kung tutuusin, of all the relationship with Jesus among these Pharisees, no? Madalas tinatawag silang hypocrites. You hypocrites. Anong pagiging hipokrita nila? Ano ang pinagmulan ng ganitong pagiging hipokrita ng mga taong ito? Although they're being hypocrites, no, they are not aware of it. Yung mga Hudyo, they are not aware of their hypocrisy. They know that they have the right, no? They have the right to be seated at the presidential table. They have the right to look up on themselves and look down on others. Kasi they are the chosen people. Sila ang bayang pinili ng Diyos, no? So yun ang nagbigay sa kanila ng parabang kaisipan na sila ay mataas sa kanilang pagkatao higit sa ibang tao. Only what do you call this? Ang mga anak ni Abraham, ng mga lahi ni Abraham, sila lang ang maliligtas. Sila lang ang tunay na anak ng Diyos. The rest, as they die, they will go to hell. Yan ang kanilang paniniwala. Because they are the chosen race. Pinili sila ng Diyos. Kaya yun ang tingin nila sa kanilang sarili. They are somebody above the others. They are entitled, as though they are entitled to be above the others and to look down on others. At sila lang ang maliligtas. They have the right of heaven. Meron silang karapatan sa langit sapagkat sila ay pinili ng Diyos. Yun ang background kung bakit ang mga taong ito ay mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Because they believe they are the chosen race, kakaiba sila sa lahat ng tao. Sila ay pinili, no, ng Diyos. Kaya ito ang pagtingin nila sa sarili. So, they are hypocrites. They have the tendency to be hypocrites because they live not according to the reality, but they live according to their impressions. Only an impression of them, no? Sapagkat tayong lahat ay pinili ng Diyos. Tayong lahat ay kinalugdan ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. It so happened that they were the chosen race to prepare for His coming, to prepare the history of His saving plan. Sa kanilang lang nag-umpisa ang kasaysayan
ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa kanila lang nag-umpisa. Kaya they were chosen not because they are the best, not because they are stronger or whatever above the others. No. It was actually the choice of God. It was the decision of God to choose them where to start the history of His plan in saving mankind. Yun, kaya lang sila pinili. But they took it in a different way. No? They have the impression they are the chosen race because they are above the others. They're being chosen as though entitled them to look up on themselves and to look down on others. Tingin nila sila'y mataas sapagkat sila'y pinili ng Diyos at the rest, mababa ang kanilang pagkatao. And they believe that they will be the only one who have the right to heaven. Sila lang ang may karapatan sa langit. They have that belief. Kaya dito pa sa lupa, they consider themselves above the others. They consider themselves holier than others. That makes them hypocrite. That makes them hypocrite. So they do things to impress others. Na sila nga, just to prove that they are above the others. So in anything they do it for themselves. To show off, to boast of their being chosen. No? Kaya, ang naging dahilan, it's their hypocrisy. Pagkukunwari, they pretend to be what they are actually not. Because although they believe, that is their belief, but that is not actually what they are supposed to be. Hindi sila mataas kanino man. In fact, being chosen, given the privilege, being given a privilege by the Lord, it doesn't entitle us, but rather it challenges us to serve more. Kaya yung sinasabing kasabihan natin, if you are given more, more is expected from you. Kaya everybody under the sun, we are all equal under the sun. Yun ang kasabihan natin. Pantay-pantay tayong lahat sa harap ng Diyos. We are all equal. We may have different capacity. We may have different situations. We may have different social standing, but that doesn't make us above the others. If we are given more, hindi dahil mayaman ka, that you are entitled to look down on others, hindi dahil ikaw ay mataas ang tungkulin mo, you are entitled to look down on others. It is not because you have extra talent. It is not because you are intelligent, better than the rest, that you are entitled to look down on others. Hindi. Kung anuman ang sumobra sa iyo, is a challenge for you to serve more, to give more. Otherwise, lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon, you have to give accounts on that. You have to be fruitful. You have to be fruitful, and your fruits will depend upon what God has given you. Kung ano ang puhunan na binigay sa iyo ng Panginoon, that much is expected from you as your fruits. As your fruits. Di ba sabi ko noon, bakit ba fruits? Jesus is always looking for fruits. Jesus is always looking for fruits, And you will find the word fruitfulness 38 times in the Bible. 38 times in the Bible. And you will find the word success 5 times in the Bible. 5 times. So we are not meant to be successful. We are meant to be fruitful. And when we say fruitfulness, ano bang
what is the difference between success and fruitfulness? Success is what you did for your sake. Anything that you did for your sake, anything that you struggled it out for your sake, that is success. That is your dream. That is your purpose. You are successful. No? It is your gain. What you gain from your endeavors is your success. Fruitfulness, it is what you worked for, for the sake of others. Yan ang pagkakaiba ng fruitfulness and success. Success is for you. Fruitfulness is for others. Pinagpawisan mo, pinaghirapan mo, iba ang nakinabang. And you intend it that way. Pinagpawisan mo para iba ang makinabang. That is fruitfulness. And that is what is expected from us, to be fruitful, not successful. And that is being true to ourselves. We are meant to be fruitful, not successful. You may be successful, but not fruitful in the eyes of God. Lahat ng kayamanan nasa iyo, lahat ng karunungan nasa iyo, lahat ng degree nasa iyo, lahat nasa iyo. But it doesn't make you fruitful until and unless you use that which has been given to you for the sake of others. Then you become fruitful. Then you become true to yourselves. Kaya when we speak of hypocrisy, these are the things that you do for your sake. Para sa iyo lang. Para sa iyong for self-aggrandizement, for honor, for glory. Yan. Para sa iyo. Lahat para sa iyo. That makes you hypocrite. That makes you hypocrite. Because they are not meant. Now, what has been given to you are not meant for yourself. That they are meant for others. And to be righteous, no, is to do things for others. That is being righteous. To do things for others. The opposite of being hypocrite. You pretend to be what you are not. You are not a God. You are simply a creature. That everything that has been given to you is just a privilege. It is a gift. You did not work for it. So you do not have the right for whatever you have. You do not have the right for whatever you have. So you should not own it as though it is yours. Be truthful. Be truthful. Whatever is yours is just a gift from God. A gift that God is expecting you to share, to multiply, and to bear fruit. And to bear fruit. No? Kaya yung sinasabi dito, no? Humility. Sabi ko nga, humility is the seat of holiness. You can never be holy. I mean, you can never be holy without being humble. You can never be holy without being humble. Pride. Among the 7 capital sins, the most grievous among them is actually pride. Pride. No? Pride. No? Pagiging mataas. Arrogance is the worst, is the most grievous among the 7 capital sins. Because by being proud, you refuse to say sorry. You refuse to accept the other's mistakes, and so on and so forth. You simply refuse. You look up at yourself. You make yourself as a little God. Yun ang ibig sabihin ng pride. You make yourself as a little God. You judge everything according to your pagtingin sa buhay, and not according to God. You make yourself a little God because of your pride, arrogance. Your arrogance, no? Kaya, humility means service. When you serve others, because you can never serve others
without humility. Because when you serve, you put yourself down to those you serve. Otherwise, you become hypocrite. You become hypocrite. When you serve, you look down on yourself and you look up on others. That's why you serve them. And you serve them out of love. Out of love. You can never serve. Sabi nga, this is a saying. You can give without loving. You can serve without loving. But it is impossible to love without sharing, without giving. You can give and give and give without loving. Without loving. Because you can give out of obligation. No? You can give out of your own, para maging sikat ka, para matawag kang magbabait, and so on and so forth, for your sake. You can do things without love. But you cannot love. Or if you love, you simply cannot refuse to give and to serve when you love. It is impossible to love without giving, without sharing. But you can give without loving. Without loving. Ito ang konteksto ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. No? Pride, arrogance, that will destroy us. It will separate us from God. But humility, the opposite of which, will make us serve others with love. Always with love. The basis of which is love. So in order to overcome our hypocrisy, in order to overcome our pride, it is to try to look down on ourselves and look up on others, no matter what. No matter what. Your richness, your wealth, your intelligence, your position, your power does not entitle you to look down on others. But rather, the richer you become, the more power you receive, the more you should be humble to serve. The more you should be humble to serve. To serve. Then we are living the values of the kingdom. Then we understand yung parable ni Jesus. Those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Yung mga tinataas ang kanilang sarili ay babagsak. Subalit ang binababa nila ang kanilang sarili, itataas ng Panginoon. Amen. Talakad tamo po. Ginang Yesus, tiro mo kay kami, kinging ninumang magmatas mi babaya, ating ninumang magpakumbaba mitasya. Pagkaramdaman mo sa rining panalangin, niting kapamisanan, ang makatipon ketiking Espiritu Santo. Ngawing manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, ela mananabu king panugaling pariseo, paulining matasdang posisyon, at ding kagalangan ababyering tao karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kakatang bansa, kapilan man sana,
Era pagtaksilan ing tiwala a binili na karela ning Diyos at ning kekatang balayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang bihag ang makakulong karing makatawong sukulan. Matulid man o ali, gamitan dasa ing karelang oras, ban misip, mamasa, magaral at manalangin. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Parokya katamo, busal ning kalungkutan at kapagsubukan king biye. Ibili ta sana ing kekatang kapanayan, king alanganggang kayablasan, amanaya kekatamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa may payang tuto, tinubod meng kay kang anak, ban maging kalupami, maliban mo king pamikasala. Bustan mong atok yan mi, ing kayang mabiya alimbawa, at ing dibino ng turo, akalamnan ng Ebanghelyo. Kitiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Dulang mo, Kristo, yayang pangmilapot, dadalang regalo, bilang sakripisyo, anting kabayaran, ing pamagkulang kapasalamatan, king grasya mong binhi. Tanggapan mo, Ginoo, paining balen mo, pankeng misut sana, miyagun na keka, inapeatalak, daraon ming lamang, bilang regalo ming yampang, kekasang Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, making katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kekatayang kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning upaya at sikanan, tagapan mo rin ang ayin ayampang mi, at bustan mong ing kasuywan mi, ipagdala na kang ligaya. Itiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ingin naman natili kay kayo. At keka ang timurin, Itas yula ring puso yun. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati numan ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Kaya binayo mo yung sablang bage at dininan mo kay ngang dake king kaganapan na. Basta man Diyos siya, lunabas na yung kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ng daya ng mibubo king krus. Inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita may parangalan niya, babaring sablang lelangan. At making pagmulaning bealanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kambering sablang koring anghel karin banwa. Darilad may ingke kang ligaya. Lain makebe alang tunang babe kapurian keka.
at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yay kinu, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwa ting yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yain daratang king lagyuning ginu, Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kan sibulis sa blang kabanalan, ulinitay paniga po me. Itugtog me ng Espiritu mantimayang titipangambon karete ngayon me. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ng Ginoming Yesu Kristo. At atandaanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayin ako sang lubdinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamatan ka. Piraso ne. At binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunanye iti ikayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginu ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon kinuha na yung kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunanye iti ikayong anat minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indayaning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para kadi sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebie, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyangin ang kaganakan mi o mapamakadulungig pa, yung kamatan at pangasubli ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapi ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, yung pepalyarian makaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang misulusulok yung katawan at dayan ng Kristo. Tipuna na kami nganting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o igpayang banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa. Florentina kay kaming aros sa bispo, tingin sa blang obispo pari at diakono, at sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula na mating kapatad ming menuna ng pepay nawag yung pikong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mo la di sa blang mayang mo na beking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karabad dapat magamit kang bilang angga. Ban kambiyanin mo na Birhen Mariendo ng Diyos. Kambiyanin San Jose ng esposo na. Kambiyanin mo na Apostol sa Agustin na kay kaming patulunan. At kambiring sa blang banal, may biyabiya kalugod-lugod kay kaking kabaning panahon. Apuriyan at apalikayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ipang may payang tutok, hagamling banalay Espiritu, kay kay sa blang dangalan at ligaya, manggaman, king adanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kay katamo na yung ginong. Yung pamiti ka banwa, misang baning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may paminto ni lub mo, kay tisulipan ti banwa. Yung kakanan may king aldoldo, ibiya mo kay kami, king aldo ngini, ang patawad mo kay kami, ding salami kay ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, ay magkipay Saul, king tukso, na ikabos mo kami, king Marok. Amen. Kabos mo kami, king sablang Marok, malagod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabis kami galang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan, may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kay kaying kayarian, ing kayo payan, ating ligaya, manggaman king ngalanganga. Huwag na mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan dalakman ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta sana babaligdan ni kay kaming kasalanan, nung yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayag pangking kaburian mo,
ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Payapaning ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Timor. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ye Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yaton, wala ring mayawos king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat papalaos keka, dapat king kas mong amano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamanangkap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang pagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.
Manalangin tamo. May paming malugod, idala mo sana king kayang kaganapan karing puso mi, ing pamakinabang apakirakayan mi, kaniting sakramento. Manano na sanang ing kay kaming pamagmasusi, mamungang dakal karing biyami. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngini ing orasyo imperata labian king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawana, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, pamababye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsaktal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan Timurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, pabesatasan ng magpakumbaba, baning Gino, yang mitas kay katamo. Salamat kin Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking